Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Ketemu lagi guys bersama saya guys Sandi Libert. Kita mau makan lagi guys, mukbang lagi. Tuh, ini nama dengan lagi jeng buncis. Mustafa jeng tongkol guys. Tuh. Guys. Nunit. Tuh. Langsung guys, bismillahirrahmanirrahim. Allah membarik kenapi morojaktan wakina ada banar. Langsung guys. Tuh, iya lah guys. Minuman lekatan. Yuk guys. Duh, sponsoran euy. Mantap. Buncis lah guys. Hmm. Hmm. Mantap euy. Mantap. Asli tongkol guys tuh. Tongkol guys. Oh, sama mana euy? Yuk. Wih. Coba guys, benci. Tongkol. Aduh, terong guys ini pokoknya. Oke guys. Melakukan deh guys. Ada mantap nih guys. Tuh guys, pohon ini guys, kerupukan tuh. Nah, kerupukan guys. Diabur. Ya. Pohon guys kerupuk. Nah. Mantap. Yang murah gitu ya. Balawakan dia. Oh iya. Buncisnya guys.
Hmm. 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 Mantap, euy. Lokeun deh. Pokok, pakai dahar guys. Kode ya. Agok ah. Aduh, pakai dahar euy. Ayo guys ah, agok. Hmm. Ada euy bumbu ramisak mah. Kamana? Pohok guys. Pengen lada. Ah, ada euy ieu tah guys sambal tah. Ieu sama ramisak guys. Lada. Lada euy. Hmm. Hmm. Mantap guys pokoknya mah. Tongkol. Lada euy. Hmm. Ada mantap. Ada euy. Sedikit langsung ada.
guys. Ada. Oh guys. Hmm. Ôi. Hmm. Hampir finish guys. Tuh. Tuh guys. Hmm. Terus FD guys tuh. Ore. Duh. Minum lah guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Finish guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur ani amillah. Sos guys tuh nama tos rengse guys tos tos sila guys tong poho guys like subscribe and comment see you dadah goodbye.